Bog svima, evo nas u novoj epizodi Kromba Trešnjesa. U ovoj epizodi ćemo raditi američki MRE broj 18 iz nove serije 2016. Kaže beef ravioli in meat sauce. Dakle, goveđi ravioli u mesnom umaku. MRE-evi kao takvi su terenski vojni obroci američke vojske. Ovo spada pod jedan obrok. Znači, ovo si pojedete za doručak i možete se možete trčati po planinama. Ful je kalorično, oko 200 kalorija mislim da je po jednom. Dakle, u njima dobijete brdo stvari. Ova gumirana vrećica je ful izdržljiva i ful je super za recimo poslije smeće odložiti. Znači, ovo sve je jedan obrok. Možete vjerovati to. To je strašno, to ne možeš vjerovati. Naravno, stvari koje vam ostanu potrpate po džepovima i onda okolo brite s njima po svijetu. Ovo je kruh, white snack kruh. Ovaj kartončić ćemo koristiti za zagrijavanje jela. Ovo tu je vrećica za grijat kavu, recimo napravite kavu unutra i onda zgrijete skupa sa glavnim obrokom. Ova vreća je flameless ration heater ili ti ga besplameni grijač obroka. Unutra je kemijski spoj, mislim da je Pa kaj je danas, čovječe? Sve mi pada. Jebi ga sad, kurac. Marš u pičku. Besplameni grijač obroka je vrećica koja je vrlo čvrsta i ne topi se. Unutra se nalazi kemijski spoj. Mislim da je željezov oksid ili karabit, nešto tog tipa. U patronama koji reagira u dodiru s vodom koje stavite jako malo. Zato ovdje piše do not overfill, jer ako stavite više možete zagušiti kemijsku reakciju. I onda to stvara temperaturu i grije sve stvari unutra. Chocolate banana nut muffin top. Ovo je brutalno. Znači, kolač od banane i čokolade. Ovo tu je glavno jelo, dolazi u zelenoj vrećici onako SMB boje ili ti ga sivo maslinaste boje. Beef ravioli, inspection date je dobar, proizvedena 2016. Traje do 2020. negdje. Accessories pack ili ti ga paketić sa dodacima u kojoj se nalazi sol, papar, kava, creamer ili ti ga vrhnje u prahu, kaugume, drek papir, nekakav sos je unutra isto. Uglavnom, hrpa zgodnih dodataka za prehranu i neke druge stvari. Ovdje imamo beef snack strip. Ovo ću odmah otvoriti da pogledate. Komad govedine sušene. Obično su dimljene malo ili imaju neku varijantu. Full interesantna stvarčica. Ko voli govedinu i ko voli američku klopu. Ovo je definitivno top of the pops. Imamo cheese spread koji ćemo isto tako grijati skupa sa glavnim obrokom da se na fino rastopi bude onak. Žlica uvijek ide u špitku, dakle ovo je naš trademark, ovo nema niko, ovo imamo samo mi, zato subscribe-te se na Kromba Trešnjes i brijte ko mi. I zadnje, ali ne posljednje, lemon lime sok, super stvar, ali treba nam puno tekućine, zato imamo puno tekućine. Dakle, odmah za početak ćemo otvoriti kruh, da vidite kako izgleda njihov kruh. Kruh dobite u vrećici isto ovak jednoj aluminijskoj. Miriši kao sirovi kruh, ali nije, fakat je ok. Ovaj je svježi pa jako ukusan vjerovatno i mekan je i ful je prhi i to sve. Stavit ćemo ga u našu tablicu. Odmah ćemo staviti stvari da se griju. U ration pack. Da vidite kako to izgleda. Taman. Nisam overfillao. Kao što vidite, dobro jesam, overfillao sam, jebi ga. Kaj tu je. Dakle, stavimo do pola ration, to je moj savjet ako ćete ikad nabavljati ove super obroke. Stavite recimo cheese, stavite skupa ovako između. I onda, pošto je to jedino što ga danas grijemo, jer kavu raditi neću jer ne pijem kavu, a i nam baš više onak prostora tu u vrećici, malo je ovaj mil je malo debel. Ubacite to unutra. Zarolate vrh. I dakle onda malo usmjerite vodu prema samom grijaču. Kad je voda hladna trebamo nešto duže vremena da bi pokrenuo postupak taj. Galibovi se karaju. Galebi se karaju. Ok, ovo je počelo šljakati već, dakle
Voda nije bila suviše hladna očito. Znači, možete vidjeti kako se ovo vrećica napuhuje. Kako bloating. Kako ona otiče. I sad, to dok se grije, ubacite u ovaj super karton. I u uputama kažete, stavite on rock or something. Lažem, to ne piše tu, to piše na ovoj vrećici. Znači na uputama na vrećici koje su vrlo zabavne kaže put it on a rock or something. A mi evo igrom slučaja imamo taj rok, taj kamen ovdje i evo napravit ćemo ovako i to se sad grije. To je sad super stvar. U međuvremenu jevim se po Sljemenu. Govedina, sve ovo pakiranje su vrlo čvrsta, teško ih zatvoriti pa ponekad ako nemate prakse trebate nožić. Vrećica od Marija služi kao vreća za smeće što je isto jako zgodno. Dakle, goveđi kak bi rekli, prutić. Goveđi prutić je super stvar. To svak malo odrežite. Vidite koje je to boje. To je ono čista mljevena govedina, sabijena sa začinima i složena u mali prutić i fufi miriši. Jako. Jako aromatično. I sad kad nam Murija dođe, jer se tu ne smije biti. Sokovi budu dosta onak, kak bi rekao, pa nisu baš sad onako najsjajniji na svijetu kod Cedevita. Ali, jebote, hladno je. Ali nisu ni za baciti. Osim u slučaju da dobijete Gatorade plavi, taj katastrofa smrdi po benzinu, ali ovaj od limete je fakat ok. I uvijek s tim američkim stvarima što više vode, jer ako stavite malo, bit će odurno za popizdit. Da, i molim mlađe gledalci da ako mi smetaju, kak bi rekao, nezgodne riječi koje koristim, da, ne znam, ne gledaju to ili šta znam. Ili neko upozore roditelji da tu striček psuje i priča proste stvari ili šta znam. Takav sam, jebi ga ljudi. Nemojte me prijavljivati samo za Facebook policiju. YouTube policiji. Stvar kod ovih sokova je što uvijek ostane hrpa nekih čudnih particles, čestica, koje floataju slobodno okolo kroz, vidite, ful si teško otapa. Ok, to je bilo to. Nemam probati to. Nemam nikakvu čašicu, nažalost, malo sam danas isto bez... Bog. Malo sam bez ovih rekvizita danas došao na snimanje. Ovo je skroz ok, može proći. Sok od limuna, slično se vidjeti dosta. Nije loše. I reklama za ovaj šugav Agrokor, nećemo to gledati. Ovo tu je reći poznati Fukodrom u Zagrebu. Može pokazati ljudima. Jedno vrlo romantično mjesto za izvest mladu damu da čitate zajedno poeziju, pijete vino i jedete sir. Pogotovo recimo dole na onom parkingu gdje je parkirana ona prekrasna Škoda Favorit. To je naš Slavmobil inače. Kad zgrijete vrećicu, onda malo ovak prođučkate da se ta toplina ravnomjerno raspodijeli po obroku. Pogotovo ako ste u hladnim uvjetima tipa ovo pa su hladne vrećice, onda je malo nezgodnije, malo je tvrđa klopa. Ok. Ako nemate ko ja tavicu i to, onda se može jesti direktno iz vrećice, znači otvara se poprično. I ovoga jedite onda iz same vrećice, ne? Ali s obzirom da ja to imam tavicu koju mi nije bed usrat, onda ćemo to ovako baciti tu. Sorry ekipa. Dakle, evo recimo sad problem je recimo primjerice, evo, kao to što ja ovo nisam najbolje zagrio jer mi grijač najbolje nije radio. I onda je ovak malo razmuljeno, ne? Kao što vidite. U idealnim recimo uvjetima bi ovo sve bilo nekako onak malo ko neki, kak bi rekao, ko neko varivo bi izgledalo, ne?
Nemojte se čuditi ako vam nakon što jedete MRI-eve kakica miriši po njima, jer imaju dosta u sebi tih nekih spojeva koji su ovako malo agresivniji. Evo recimo cheese spread nam se super otopio, kao što vidite. Ovo će biti super obrok. I recimo dobili smo u accessory package-u, to sam primijetio, nekakav sosić. Ne sausage, nego sosić. Hot sos. Inače nisam ljubitelj hot sosova, ali sam mazohista pa uvijek volim staviti jako puno sranja koja će mi poslije štetiti. Kao što rekao, sva pakiranja su dosta ovak čvrsta kod Amerikanaca. Evo, stavit ću za kolegu nehvata, on voli ljute stvari, ovak malo tu. MRI, kako to izgleda kad se to složi ovak lijepo. Izgleda vrlo cuisine, onako profesionalno. Dakle, ravioli, kao što vidite, i govedina. I ful dobro. Malo je ovo ljuto. Fakat nije loše. I kad pogledaš, ovo ti ne jedeš, čovječe, ono, znaš. To je puno kalorija. Samo 300 kalorija, pazi, to je gro. Toliko ja nekad pojedem kroz cijeli dan, kužiš. Oni to maš do jednom obroku, ne? Mislim, brutalica, ne? A sad vrijeme za desert. Isuse Bože. Znači, miriši ko bananko, bolesno, ljudi. Do not eat. Dakle, čokoladni kolač sa bananicama i nekim stvarima. Znači, Ameri su brutalni po pitanju slatkiša u MRI obrocima. Brutalni su. Moram malo kolege staviti. Gledali ste američki obrok 18, MRI. Za vas koji ne znate što znači MRI. Meal ready to eat. Znači ne MRI, ni MRI, nego MRE, MRE. Ovaj kolač je ko budali šamar na kraju, ono, vrhunac. I kao gume koji imaju laksativno djelovanje. Što je dulje žvačite, to će on imati jače laksativno djelovanje. Jer ovi obroci malo zatvaraju kakicu. Nekima otvaraju, ne znam. Meni zatvaraju kakicu. I onda recimo ove kaugumice žvačeš jedno pol čuk i onda lijepo fino. Sve u svemu, ako vam se sviđa ovo kaj radim i kolege, dajte lupite subscribe. Ono, fakat, to nam je super. Ono, gle, neko nas gleda. Neko nas gleda. I to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi šumskog kuhara. Kromba Trećins vas pozdravlja. Peace out.